Normal ken yam kanastin kontin baro ni lingwasme. An wale shanka jandang ra widu baro ka pai baro ron kina dangro widu bakel. Bana right ga kui party SPLM ayo kana party selfike me yadi ketin koni lat karudin ke jan gwastemaka. Party SPLM ayo kana party selfike me yadi la SPLM. Again party me kelam. I tell like a different. Can party kontechi struggle ko South Sudan batakamal. Again SPLM. Mo SPLM IG ki SPLM ayo wujenu nga kwi kore dana chituok koron kina dangro wida waljok. Again dana bana kwen kajan gwasame men le road right now. Kurdi den be keten kon lat green ke jen tam to continent ke tibet be to goro de gwich ke de kap tiak aken ken we ko chak bulunga control biya kamal chemena chelari me jira ma jidit gwas ma kan online tv channel goro jen o jendere channel de support there subscribe ko de notification bell de je twine ko mi che take report mi che bare da shamala shi peke jikapat Gwenya man le road enta makajan gwasmen. Kuma self kema yadi kajan gwasmen. Chikana kamrar no biken South Sudan biken aloy kor. Man yam jana man bianga jene to kontila nuwere tila roinya lingwasmen. Chala na 81. He international community chikarwach. La we naka United States we di alen kokenen konde no kajeno de South Sudan der tekamal. Kan dial chika kel chikana demand kan dial gor kan kel mide la letter wi ka South Sudan gor kan ni pointsal ke me yadi no der do der jalat kam der la do ko ji South Sudan che de weri ku der la wo der doctor ma cha der jelu ni te gen ajen mission nyam ki jen mission dan la kana la nisha cha la de tam kuruntung wan la self ke me yadi la jar la che jale de la gujino dong ne team ngare ken ke mon ken bala de ba mal ba jino bu mal ba ken be pel ka cha yapi ka cha gorba ba non ska ba jelat ba linga ne dial ba den ka kore bi siang ba bijek misal be ke ma yadi ba ben ken no men dana cha yapi nya jen ken international community ba ken no che jelaslet why what is the reason Self came yari ngaji no dong international community kanidi kwikwa, especially the United States. The United States can take a long ko be South Sudan be independent be jek kan Israel. The Kennedy ala gorge jeno de South Sudan de rodado. Meda nete na dor Kennedy konti le de long, ano Kennedy charity chiki chuch. You know ka gwade dan me cha independent cha jek self came yadi ko jala kwere nyama. Ti loire che bedit, ya gorge jeno be no ne ti kokien. Ke Chinese ke witen koken te bit South Sudan be kana cham lieda amani goal ke min rol dial continent which ka South Sudan and when ma kan kuma United States kan guru no bikan rol ti kan yopal ke 2013 me cha independent cha jig dan chuna ta ko ba ko in kwar ba jalata la election de lat koron kin dang rawi de well dich nesel pa ke me yadi ko kir kana kwa interam che kwa kir kan kane je chalat guanga gwa Dr. Jen Garang da Mavio ja jogo no teneten gajan gwasimen just a temporary position she a position me bede tin ka korgo no ber just that time karwada amenum china we ka independence amenum china we ka 2015 and by national election ba jolat kija meji self kim yadi da ngaji no jen charge doubt ka tele da meda go ngaje gwanu tele da meda chikarom chika tije ka cha chap ko jal chak ngach ko jen kenyam me che bin yu kwam te che balak te ke dindi che train ka pin deni jane ya link chal dot kube ki deni ko ken tiche train ka pin timishin die no wudi ramu tuk de lep banak gur no kwer ki gur ni ojin diri participate ki election me ken ko la self kim yadi no jin bi election bi jala de kel che je ba law bejinak ajenta dam te self kim yadi tete all that time tikir chalara mo men lede gor jeno be jan kay kwara dino ngay kondi ale
liberation and yame chalat a part in dangro chirmen chalaraman part SPLM akwa chola IG in government SPLM IO in a position kan di algen part mekela dundo wo ci part na me wo ci ramadan daga part de gien ta joj ci ramme ci dore kumaka part mekela mo tele kada amen mi chala ke IG kan IO ne agen part mekela cikan ci kamante UPA ni ci ke nupni ke pandi ala koken ci ke sawane shikan ala part de kirmi yadit kana part de sel kana part da roma chatting agen part mekela okay kan gajen a can balare part na mega no is one party I know look self came ya dini jeno bireng machar bebere which kajen the same sure shall ka spelling gor jeno bada jenta dandeten ko dar machar jeno gore change re wika so Sudan gor jeno development derben but tikem ya di chelel cherno well ke 2013 which round to chiku to no ba ko in kwala ke 2015 to kir show plan no bangulel bereng machar bejen ke bejena so kor show to instead of down there relatin kon and chagwi ke jek there yala keka to go in bakor beto that was one of the factor me nonglia kir janital mishal national election ballot to de ne ka chuka shu no ngre wich chu kan nang wori kan yo to man jodi yala koken nyen tay dan liuna ka je reason liuna ka je a lokir mi yadit ko ba national election budget ti daga ma charge chu jen den kir je do re wich benda door kana blaro jen party bejege again the same chode dan to na liberation struggle kaje me gor ka kumi South Sudan kan reg ma char kana jeger up to now tel party mi chone ben yal kaje jen party ma kelam a chang mat kan yok da la jen SPLM anti kan dang roten kene ko kenten ba sel bukem yadit gor je longo no da kuma chadar jien jelena nen tamen ramti ka party SPLM mai go when wa ka mother party eko can echike struggle medan but you see this dagma charkan again ka party ngoda ka party SPLM so me jini jeni ka party na me we ka mother party the same parliament dagma chartan a mother party jen parliament dini jen kana kon jen tel parliament jidi do din mi chora cha but chaw mo ni wide kamu ka IO the same thing ka IG so changa na chimali ben ba kan dial wo bala SPLM tel mi chala SPLM IO tel mi chala SPLM IG ba SPLM den kana pana ko ken chit ka sawa chit ka bondi ala ko ken ejen ta dan tanat so confusion jenene netin wan ku na confusion mi jene ka SPLM pin da kuma ta bila ro wa ka parliament gwana jene ko chika struggle nga ken struggle ka the same people den ma chate den wan ta chalat self determination de jabana la tok fi South Sudan ta ajek shi ajek ka ted jan jegge ka tin wurin South Sudan ta ajek ka ted John Grant Mabiyo jegge ka ted dakhil ma cha kwana kirpal dakhil ma cha self determination de jen jawi ko bajiko kare ma char malar no bana chonkel ka jala kene alar kare ma char malar ko bana serenda ka jala jen ban chonan bana jeter jen rob dana kwaso nan kwala jekje so today minen kone netin walar keno ring ma char che vision kene gol che ka lose no wrong tel mi ring ma char bat ngore ne ka chiko te kon gurun jeno which but development which bela democracy country which but di alla content gur ke te lalat ke win mi te independent ba ka jek ba lok sel ke mi yadi kan jikwar ko sel ke mi yadi kan jikwar gur ko no kwa which kan ka cham kan ka loot everything you know tell ana jene ba we ring ma char jen ille tribalism how tell kana mulara no to ye which ba yena han lana jewodi ene di ala ka par kare which a can ke da kuma char bu kwar bi jiko lulu no di ne da kona shi corruption ni kan jagan yam nepotism tribalism special shit ke kim yadi kan ne tin konta kel geje e ma dano baga dil which benere ko ken de ngake je no men gor kare wi ka Sudan mu men gor wi ka Sudan a development cha gor kor gone development point ja karwat okay mi ji self kem yadi cha kur che ja kum me ga bala kor gino self kem yadi ba win itigarun dang de tama jure kama Uganda ne jure Georgia tan kan wore ko mi chan wore arna kya tu gandial no de wi dar shu ta ma de ga chulo shin en self kem yadi kan janka gino no de ga tu ko jenta da le ro remember this mi jor ka ye jor ta nang na angulu dum lo no yen the entire
population bajitu koram wa juri jorja ga yu naka taram pala gat mu en ran badi lele badil na gwino de self kem ya dara kon nak kon dial kon wari ko bu jang bu kula lo benefit bi kula lo yang bi ga dial bu kan kula jaga o ke nyin ken ke bi kula te kwak gwino no mi chanu ya tuk de la jen man la option jen ka jang na mo ko mi cha dang ma char cha jen nak ke cha je yen che ta cha yen ge je tama da la mo go along ka kim ya dit kan nur ga kon te kel ge je no tel mal me deben wani siang poste garam dana guru ne dial de ko poste garam dana no go de change daraben ba selbe kem ya de tele change mo gora jene dial ka ruwaja jet ka kwari Uganda men chalum udi chalga Museveni but we no but wo no mo South Sudan a different country ne dial de tente ka charte goal ci cerken ci kana kel so ci kire ci de mu ruwe a cenga ma ci roda dol to ngwano jor to ngwan tamoje yoke ko banetin content kwaje exposed ba kana kaken ngode be self kem yadi beleni je be jen ka kurki be jen ka mala kan dangro especially during election amazon be self kem yadi be jen but right now kir ko the secure no but we ko but dole ko dar ma char ko je face kan national election che jo you mon already definitely me joje te right now cha nga jo already no angutte ka self kem yadi kir che goro te ka queen kwarm dela but right now you the queen kwarten ko ngeje no reng ma char jare tijen ajen kwala dap ke jamo international community joge no jin security cheri aleka ajen yelse security aleka de okay gwe je jongle je ko je control apanal ko je control unity state ko je control western equatoria ko je control ajen ta dan gwe je no mi je gwe area je ko area ndi al control then telam de tela gok the only person ado ala jenga dakmacha so mi dakmacha we runa be we ka ko inquire ngeje gwano che bitete che bupat ba ngai kon ko inquire no mi chala probability che ngeje obetet kuje dien che ngeje obetet kuje dien so yene dia la kon ling roje mene dakmacha kan jen ka spelling jen part me ku me chi struggle what ko ba so Sudan ba ejik up to now jen ngode tino kan ro ne chak part de dien chit ka pandi ala ko ken kon cha che ne din kon chik ngode ka choka ngode la ni jen the same vision kana gore dana gorke delat ramdan ci badanga self kim yadit no ge jode dag ma char dera bat ce derwe tel mu gam der no wal jagne dial koni tere which ka South Sudan jaka ka chuch now the question is this ene dial koni shunga self kim yadit imagine that jera ramadan de jago din kap ke salary te yokuni sha kap no e change ter jano self kim yadit nakani ya kiteriet la kwanya ni jiketet de no de je kwanya community do ko ye dictate atele ye loar ka kuwa chala do ba kwanya neka nyin cha je kwanya neku kwalo ulungje jen ko yelinga self kem yadi lara je no de chenga wa ko inkwar wa jelat jen ba kan vi president ba ko ikan dia tabande ngaine rebeka nyandengne wanigane ne diala kokin so kane to nenen to la vice president to mo wa ko what will happen to them mo be kana lelo ba kur ba jeto wala bi ke chong kan abi ka wojene ba ka wo ke queen kware wala self kem yadi bi degree bi to bo all this thing would ke chikan clear okay chika ti jojo no kati buro di lat ko ngai kem yadi no ne rama kel we woje ne tabande ngai bala kur bu point SPL ma ji na tetin bete kur akwa pel kuma SPL mayo take a right track ko jen the only party political party military party me take a ditch mo go resource dan der take a change allo mu self kem yadi we logo no bi change beben badil kap ko je ka bon these are the two things the control ya temal ban je ka another report